Okay, you're live. Hey, what's up? Hey, Mga what's madlang people. What's up mga ka-pork chop? Nata karon sa ato ang live. Kauban nato si Mang Juan Anghelo. Hey! Karon nato maghisgota about sa mga asoy sa gugma kay kani siyang bataa. Nga siya tawhana, Dagang gugma. expert di siya sa gugma. Ikuan ko i-share ko ang link. Bakit dagang Una pangutana. Asoy, okay. Sige, samtang ikot ko dere. Kung na mo yung mga pangutana diha, pwede mo mo chat sa ato ang live chat. Kay ato nang basahon ang inyong mga pangutana. Okay. Kinse oyong tilampo-lampo. Isa. Si Malin Layson. Okay. Yeah. Ready na ka? Gi! Ready na ka, Mang Juan? Sa unang pangutana. How do you know when you love someone? Wow. What a very awesome and brilliant question. Kasi question kayo balik. How do you know when you love someone? When you love someone and you know already that you have the feelings for that someone that you love. Kiring. Tawa among skill. Okay, mo na to. Wala to. Okay, ikaduha pangutana. Eh. About sa gugma gihapon. Oh, ano man? Okay, how did you know you love me? Lah, yun. Sa? Sure eh. Okay, no, joke na to. Yeah. Usa. Okay, ikaduha pangutana. Ah. Do you think once you love someone, you will always love them, or do you think love can fade away with time? Ala. Pagkutan na eh. Ano pa sa talang tubag eh? Ah, Kasi ito ka nagawin yung pizza. do you think once you love someone, you will always love them, or do you think love can fade away with time? Bisura na eh. Once you love someone, you love that time of the fade away. Yan ang kuhan. Wala ka balo? Kalma, do you think once you love someone, you will always love them, or do you think love can fade away with time? Siguro kung immature pa mo, mawala na lang. Mag-fade na lang. Pero kung real love, like na nakay-anak, na nakay-asawa, I think mo ka na siya, mulas na siya. As long as murag tanong, imo gibupuan, gi-fertilize nimo, imo gitagang takong pagtagad. You do your responsibility as a person. So every time pass, mulas gapon yung gugma. But bisag love nimo sa kataw niya, wakay time niya. Wala mo siya gibisita. Wala mo tagay chocolate, wala mo tagay banana cube, barbecue, tempura, Iring. earring, utot. Na ko, wag yun. Nami magbunggos din yung panahon to. Yo, ay. Shout out din nato diya sa ato ang mga nag-view karon, si Warvin Lee Avillanusa o si Ma'am Harin diya. Okay, actually pwede mo raise og mga question kay tubago na ni Mang Juan. Kasi buhato nimo kung gidamgo nimo ang usa ka babaye. Unsay Ala, di na mo tala. iring. Ano, kung usay ko ni mi anang damguhon nimo ang usa ka tawo, Oo, abot sige. pa sa matog ra ka balik. Okay, ikatulog pangutana. Naman. Okay. What's one thing about love that's That the love scares me. oh, Kuan. Pasawan pa sir. What one things that the love you scares you? Scares you? Oh. When you broke up. No, when you broke up, I'm scared. When you broke up, in short, mapobre ka, when broke na ka mo.
Iring. Wala ka gusto. Oh. Istoryahin mo eh. Ikabila tulo na to no. Ikaapat nga pangutana. Do you believe in love at first sight? I believe in love at first touch. Not first sight. And why? Because eye is deceitful, but body is reality. Oh! Kasi to, eye is deceitful, body is reality. Iring. Oh! Okay, sunod sa pwede mo kaning mga nag-view na to dire karon. Pwede gid mo pangutana diya sa inyong gusto ipangutana ni Mang Juan. Si Harin, whatever. Huy, ang dam ko. Ay, shout. Hi, good morning dahil sa to mga nagtanaw diya si Mama Harin. Sa kuribot pa sa buta siya pangitag gugma. Niya wag na po itag gugma sa takas. Kana. Okay kana unsay but pasabot na magsige kag pangita o Gugma. gugma unya. Wag Wag hapon. yapon. Wag hapon, oh. Tamimi. Sa ibot pa sa buta na. Tamimi. Si Tamimi. Kaingon mo. Adi kaingon. Hindi na kaingon man. Wala man yapon. Banga. Baga. You're live again. But I is the part of the body. Jato. Whatever. Ingon pa ni Mama rin nga ha. Hoy, mga ang damgo. Ay siya nga. But I is part of the body. Kato na imong gingon nga I is deceitful. But body is real. I like the way you think, but it's not the way you think. Only ho ka gino. Sorry. Okay, kani. Which do you agree? Love should always feel comfortable or love should always feel new and exciting? Anak ko ang gugma kinanglan. It's a variety of everything. You cannot say that every day there's always sunshine. And that every day there's always rain. But if you love yourself, ita ko, ang pundasyon ninyo sa inyong gugmang Ginoo sa usapan na aduna gyapay kadino sa inyong pagpuyo. Naingon si Mama rin. Unsaon pag-balance ang work ug ang live. Saon pag-balance sa kwan. Kanang don't overwork yourself. No, ayaw ka pressure. Ayaw ka pressure. No worries. No worries, kalma lang. Everyday na maging mga stresses sa pagkinabuhi. But you have the power to choose what attitude and what circumstances to think in your mind. The circumstances is not okay, the situation is not okay. It's up to your choice how to react. Oh, Ma'am Harin, God bless you. God bless your heart. Ay. Okay. Sunod nga pangutana. Yeah. What do you think makes people fall out of love? What do you think makes people fall out of love? One, they're not ready and they get tired easily. Love is sama ang gugma mo na kang nagtanong. It's not because kung gana kag dinalian pagtanong munggos. Pero gana kag gugma nga punuan or kung nga lami gyud, tamni gyud, itanong ka nang mula hutay hangtod sa hangtod. Mao gyud sakto Ayaw gyud. itanom sa imo kaugaling paningkamot. Itanom diya sa gugma sa Ginoo. Mao gyud sakto yun na. Tene! Sunod mga pangutana. Hey! Do you think do you believe people can change if they love someone? Only God can change. Only God can change you, but at the same time, di ba, ang gugma, nothing is constant in this world. Kasi sa relasyon man good,
if you want to change your partner, ikaw unang ma-change, di ba? You first. Ikaw yung unang mag-grow. Nahulog akong ballpen. Mo. Kani, exciting nindot ni nga mga tanaha. Would you still be able to love someone after nga they've been unfaithful to you? Or kana, murag nahog siya og nag-cheat sa imo ba? Nag-cheat sa emoji. Unsa? Balik ako. Would you still be able to love someone after they've been unfaithful to you? Mm. Oh. Murag lisod nga na. Kung Ginoo, bubuhat nila Ginoo. No. But by human limitation, Murag sa Bisaya pa kung mahigugma pa ba ka or mulab pa ba ka sa tao nga nakabuhat siya og Found out. you found out nga unfaithful siya sa imuha. ikaw ba? Gusto mo ito ba? Depende nimo if you truly love the person and ang imong forgiveness na maghatag niya o kanang realization na mabago siya. Diba? Why not? And we all know that even God, si God din nag-forgive. But at the same time, may mga consequences na nito. Dili na mabalik tong sa mga pagsalig, sa mga pag-higugma, lagi ka usapan. But if that person prove himself na worthy na good siya, okay na good siya, then okay na good na. Diba, Sir Jibar? There will be a time frame. Unsa sir ba? There will be a time frame. Time frame kuno. Ang Ingon na pangutana ko no, mahigugma pa ba kuno ka sa tao nga nakabuhat siya og kanang mga unfaithful diya sa imuha? depende sa iyong gibuhat. Mga unfaithful or kanang nag-cheat ba ron? Oh, na. Huwag mong sudan! Ano? Depende sa unfaithfulness. Kanang or kanang Kanang worst na kayo. kanang Ang level of one. Naman na ito. Kay, who are we man to? Kuhan man sila kakita. Mismo, makasafad ba ito? Yeah, forgiveness has the power to change the person. And, pero kung i-forgive mo siya, di mo siya mausap, Rag. Malimog na nila? tumugulo nilo. Ha? Doon si Ari. Ha? Uy, saan? Katawagon ko na yung sir dito. Si Babs kayo nasa yung panak eh. Hold up! Okay. Maura to ang atong mga asoy karon dagan salamat. Meditation na.